Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kalong yeng jong uba marbot kar, hakasau terek mutabna jemang arajar arpo, kalalet no senyang daki marbam syaki santeli kisnong, ki baha bapo ka maulai constituency ki bakentop, ya kisnong mauset khnam, kisnong umrenja, kisnong nongko alau, madan mokhar, bat kisnong umpro. Ya kini marbam bakentop yu khau, upiat, bat upan. Kakenhun jong kalong yeng uba marbot kar, kalalet IT hakirang basnong jogini kisnong, hakajelang kabalalong, hakadorbar hall jong kisnong mauset khnam. Ngangai sekarang begini ke museum ke Jombi bila don kata kamun berpelang di kita Jombi sini bila penduduk orang kuar gaji ini kuar di pemerintah. Kamdai tanda gaji mut ke Jombi ngangai sekarang begini kadai gaji besar ke Jombi gaji pila Jombi unrun ngapok gaji mut gaji berkat ke Jombi inilah aban Pihang ia kejing inilah aban suku ia kejing sim kejungi sini bitang kejungi apa ialah man begini kejing ram hari bitang kejungi imdai nakanu ka nakinu kejing ram merai kadai kejing ram sini kejungi apa ngai skam makane ke kejing ram kejungi kadai kejing krisistem kejungi kejing punai kejungi kejungi yaisya kejungi atau ilala wanra ikini gimarba mati sini tam kejungi bande ie nadam ka jungi biya tentu hawi kuat jung kejing kejing denja kejing bakam sinong nu apa ide ni simpang kurima virus Kuma pom taram lah berpau di semua di pun di kurim juga marbot tom macam tiba leksi ada mending nak jadi hamsim juga leksi berbud jumlah menai leksi dari berbud itu menai dari contoh ni asyik tapi dia tidak bang matai pak berbud hadian no apa kau dikah di kami nak kalau kami juga kitchen government berkontrol orang bah itu dari kau cimsim kau ni ni lah boleh kontak terus berkong jadi hamsim jadi seram jadi tiba ini kalau boleh usau hai kalau yang sebenarnya mungkin kapor tak maka dia benar kita masuk jumlah kami yang sebenarnya kapor ha kapor ke ni apa dah dia ni juga boleh belah besi ke ini buat jadi juga Amerika aspa lot kita thấy bisa punya nado dan lockdown nama dia shoot na kapam tadi hado put di aspa lot punya ikane po hanya po asno berikasi jadi kan badan kawin ke kes maam kita thấy bisa punya blok dan yang lain kita dulu di semua sebenarnya ikam manusia naik sekarang makan kita pakai sistem itu ki banyak tidak makut rakyat itu pun berhari dia macam pada pun di nak kalian kejonga ngadap data museum ke pos dokumen dan itu ngaling museum kejonga ngaling lalu nganyo wan yuk pejak sakini ki han kejongti namar ngalong uperlok uplai jan bat isnong kejongti ngabun bang itu yaki rambak snong sket isnong kidongkit kam snong paro ti patba coba ni katan kejongti sini bun bang itu ngalong uperlok ubaya jan bat ngada song komen sisa hadu kata mau play lok lilat ya bangan yo banwan yuk pejak tadi besi ke pemerintah lengkap mat i nok i jonga conference ta majau baju persat musim nga nak kapor man syakri nak kamta upat ba pordo persnam jong katan mulai konsumsi ke jungi mat jong pejak beri hitur away makane kadi kesngi ke bangas mo komen hadu kata bangalayo manwan yuk pejak manwan ra yakini ki apa riu berni makan tup yang pasal berni pau, berni pan, berni piat. Ya kaba, desi kung laong hinung sekhmat, hinung senong. Hot, ala ijong ibor ibarit,
wat num compare ya ki balada pan a mo ngai i kini ki por num ta ni so komen ba nadu ki seng bahlang nadu ki MLA ki MDC nadu ki balang ki prepare nadu ki riu shimet prepare ki don kamin sim pan no ki chingerap hakishnam ki prepare abang yi kendu i kendi chinge apa uni nyang jimpang global corona COVID-19 ulawan ban penunjuk ya ke pertehi berkawai. Pada kalian ke jonga kani tu ya pi ini ide tang na ibor iberi jonga. Padang nadu komensim mar ngaru nga ya pi nadu komensim. Perlok bejan sakani ke dong ketan ke jokti. Ngakwa bangan ai ke message saka government saka sarkar jalan. Ba ke government kamdi belong tan tang ke Shillong dan ni urban centric. Kada ban pai kmat ru sakini kitan nung kendong jongi. Masobot ang hani kapor kabangta. Ngajuyay kenal nadu kapor nung siya kadu kapor kabangta. Bakini kitan nung kendong jongi. Sani tang buon ba kijing tuna. Nadu kilinti kisengkin. Nadu kiumbam kiungdi. Habi day bakal light. Habi day ki school. Habi day ki nongrep ki farmas. Kamta makini kipor kabangta. Ngasmo tu ba kajing kita. Kamta kita tan di badam di baem. Mereka kita ba di beduk. Tak bah, ye kini kitan no betong sedih. Mar ladu ye kabelas ni. Ladu ye katering kata, ladu ye karet karyam. Lada kini ngret kijongiru. Ni smutu lada kila dep ban penmi ye ki jur. Penmi ki marbam. Sanu nginlet ban net bu dan ni sanu nginlet ban net dir. Lasu ot, lasu sep ai kai. Pebun bah kini ngret kalayo. Ye ki phone calls ki jongki. Dan bok mangidam dan ka WhatsApp. Ina shu yarap ban kontak seni setai ban penyadam ya kini ki marap jong ki farmers ki jongi de dene ni kada ba hakani ka por ka pamta sobon ong ba kani kadi ka kubor le se mo lingba ni perlok jongi ki bodon apa ki press ki media ban a ka kubor sa ka sokar ka sokar kam dei than ban konsentrate tang sopo Shillong urban centric ndrei kada ben pet sakitan ng kendong ni hamolaru ni dong dong kini kitan kolong nong kendong kum seni kadang he ba ki rural skiria jumi kali kadai ka example om dai tang kapok mulai konsumsi dai bobon ba kitan ng kendong idon kapok ke east hills kapok mairang kapok west kapok melim kapok smith so banong ba kasokar kadai ban phaimat ha tam kitan ng kendong tingin nile kabala bangin penekot ya kajingkran nakaliang kajungaru namarba ni haban bot ni ki protokol jong kasokar sela mga sobat ang ba nga ay kajingiro ni ki dorbar snong kamtam gi han sini sport bondong snong boro ba kamtam gi dorbar snong pokok snong mulahi bro ko ki belala pan penyak bet penyak nanti ni ki kam snong tam thau nadu bawan kani ga lockdown lima keladon tumba arbana ee ndrei ki snong limba ki dorbar snong jong ki snong prepare apo pamolai konsumsi apa ke iskes si berkawai kilala pan peniat bet peniat ti ikam senong pangha para sobat haji ro ru ikipat ba jumlah trelang bat ki darbar senong ban bu renti ya ka jing tha jong ka sarkar lingba ki video lingba ki border senong lingba ki darbar senong ban bu renti ki order ki ba permi da ka sarkar ban le ya ki social distancing ban le code hayeng sam bat kumjuru ban buat iki ordas ki prepare ki la pemi ka pasokan ka por pada kani ka por ka bamta nganget ba kum gini ki jaka ki jongi sene satan ki jongki ki ba itanak adu kani ki ba khot ki busuba nganget ba uni nyang jimpang COVID-19 unum wan sini han jongki ki jongi ni namar ngismu thu pa panyele manlat uni nyang jimpang kadai bet tangbangin penklan iki gormet ki jongi bat nganget ba kini kita jong ki belum tang nang kendong sini nganget ba kilong kita ki breu ki baklan ki format ki berpat ki jong ki patung ini trelang nang ni sakmat bat kani kadam dei kafas bat kelas yaki jingirat jonga banang niru ngendang yai petek hot kam dei kasien sinjang ko dingkong nrei ngani thu ipi nadu pas sedang ya kani ko lockdown ngani thu ipi bapun ba
pat ba ke lawan sini sem jonga pangalal yerap hi ka pangala na ka bor ke jonga padang ni sekhmaru ngandang yai kener hi yakni ki jingerap sakani ka snong mulai konsumsi ke jongi bat kanum kut kumangal ong ma kanum dei tang ka fas and last ngrei apa pidon kanum ko do jinge wat lum septieng wat lum don ke jingle ran kol yang ngaru ngandon bet senda papi kumbang ala jupular lagi por bang swa kadu ki por di manta ba ngasu kenat ba kini kitang kini kendong bidong ki ba nakaleng ngajungaru ngalung i kini di por papi kum kodar basnong pi kum kut kam snong pi kum pat ba kidom kami ke jingirap snoba pentip kidor basnong ngaru nganle kat mala libor berit jonga